da no Okatakyie Afrifa be ka say ye papa Owusu Bempah Ghana ha ma wo moto so de wo mo ne papa Owusu Bempah na awie eye Okatakyie Afrifa eneka na se obe like Attention TV na wasanso a subscribe abaye channel no so na wamia eye bell no so senia notification bi be fi Attention TV no wonso wahu ne ko na wasanso de comment abama ya kan Okatakyie Afrifa ebe kan ye se Ghana ha ma wo moto so ye nyina ye nim se anase ye ka se ye apa Owusu Bempah wono de tonfian wade aya na ni ngi no wo ya ba wi atsrem na ko bu mu se senkra ko wro ho e kire papa wo be ball ompe wono ope tun akese ni mu odu hwe na yire mu awawale nyina utumu se ebi guo machi pa enti Okatakyie Afrifa be ka se wono mai wo Ghana ha omoto so no munya na wi enu nti engosre bia enta eye papa Owusu Bempah because odi ni nyina sebe ahwe mark se sebe wo mo eto we na ye papa Owusu Bempah ti no se Okatakyie Afrifa etna ye TV ni so a no opese wodi nanim eye from ti wo man last one wo se man mboni din biem ewo eye TV ni so anye sa dia wodi ni ba ko gina emran wodi ni be court Okatakyie Afrifa se twia na anope ma memfa first one nko eye osofo Owusu Bempah ho ko amanfo bekwe mo na munipa no no mon kan che osofo Owusu Bempah se me ko Afrifa mti yi mo fire ensu e be fa me no ko betimi anum nsuo ni nyina wo me yam ne man nante nsuo na anam sa pepe ka kire ne pin na de wo mu nie osofo Owusu Bempah frɛ Kwadwo Dixon se won na ye general manager na wo ma me eye ultimatum se me ko Afrifa ensam a me ka fa ne ho no se ma antwe ansan dia ene wo de me be kɔ court na me ye se na do obi be kɔ court no ne kan be bo amane ansan One year he was in one afraid and almost a child so soon afraid. Nam so child so you could not come in. Now, why you know about me, Jose? Open massem. Na abrantie bi a wo hye na yere kitchen wa abrochire nya said the messi abrantie me deal with him no and you open nua na msi you na wo ye no no sa ba cha so osu ye so wo ko enkranza no fa ko pre eye empinyasa wo ko no wo ko pre empi ana be ka kire enkranza no fofo se na wo ba nkran no kura no forest e wa ha e kakra bi woni se John ba ye no mo be chema wo mo forever eti enkranza no mo ma ne kwa ma ne bedi ani modi and your monsase no wo hinin baby o tie nyina wo befa wo nyina forever onya baby enti cha so su de na me ka kire ana ama na menua no no opema asem ana me se no kura me ka kire ne nti woni magai woni ma yaka ne me nyaka exactly precisely more fire eti cha so Owusu na ye so ye sofo Owusu Bempah ho anu aba me no Kwadwo Dixon ho no se Kwadwo Dixon kan kire me se sofo Owusu Bempah eso ne ne kasa se ye ni wana na wo mo ni nkomo nyi Kwadwo Dixon asem ni wo boa me boa sa pepe na Kwadwo se sofo Owusu Bempah se ene ye ma warning se so wanya yi a court na me ko na me sofo wada Roma court de me ko Afrifa ye fa nwura exactly obia ni wo de ko fire ko more fire if asem bia ni wa meka me ni ho adanse o party sofo na wo party abati o na sumu jiji on say de me kan ya me ka kakra na me de so ho ana me de so ho sa pepe na moda ne yire moda no monchia na no pe ma me wa echia o moda echia sofo na me chia no na ye ni ade no black car no ba Westlands police station na chiri ho anajo 11 ya ni nyina ye be mamamfo ga na obi a jimi kuri 4 years ago unwura wo ba ye wo kasa obeka ye kura no recording da ho 4 years more precisely wo pese mamfo ne tia abeti more fire media me mpa unwura me no so ni mi a media na krokro no adede no so pese opam hufo beto ne be ma sa pepe ehufo opam me Okatakyie dabi beto ne be ma more fire Covid make God say sanity o hene edimun kan che sofo Owusu Bempah se ye kan ya kan wi sa pepe why opa o de din na opa ye din na nkɔ ne se de kakaduru enwura ne ho nkɔ ne fa we ye di suru isande ana bibia no wa makan nya bibia ne ho more fire bibia no wa makan nya bibia ne ho
wonya smart wo be nwura me exactly de tira me nsuro court no if say lawyer for no mugumachi exactly me nua pa no combative a very combative lawyers and yes one more year more fire ayai e media me pentokwa ana lawyer ni bia wo pentokwa e medimachi me po anamfo it is a wo asamba na ye beko a enkopa achew wo be pa achew wa medimachi na Justin Srem sai we wono no wo me pa achew precisely wono no beko aha Dr. Justin Srem sai wa bene nso emara no nim na chi da bi na dwin mu abobel na me di wono di animu na mafa lawyer Dennis Ajejumo pesa enkola lawyer si wo mabu papa ai omano na ayi ma frɛ was born free kumasi aba na wono nso ahye ne gan na we ga na etwabro so anam de oba akosu asa asante ata fantastic wo mo eji wo ba me line lawyers ne sa lawyer no nso me mpɛ de wadi 50 eko me mpɛ from 30 to 45 enkola no won ba show papa me so na won ba show won de be wura wachi wani eti me wura me emfa wo court me wura bibia make bia no kore Okatakyie Afrifa say we pim say ne nafofo nyina lawyer for ti papa for untimi nya hwe ano oti makra